Mokoro bengi ya umwancho umurigereri ritkoria Jumapili tariki 25 cy'umutyenyi o 12 omwaka wa 2022 ekarongo egena buna ritkoria uri abere ritoere rukegima nanene kwa bere go kwegokya asomuyogo yiga ubwesuguku omwaka yega yarokanire n'abantu abange babere bawe sokya abo babere bagusangana abamwe abo bari batabwati ane n'abantu cinta gose abatakanwa abari abatari gosibakuro cya mate kitari kwenyara abana bamenyete batabwati bamenye street children egati abande twarore na ebyombe ao naboigo abarai babere bawesokya na kurobo konyi ekyokere kyorokererie kiyabu na Ensa ya Kenya abantu nigo bagenderete go twaro bwanchani naboigo obwa mateburo buyago cyase abamwabo nechinga kingiye kero yaragira Ensa Eyemo yabona mugoroba kinga kindete go kwarigania eriyo nkomanye buna nara yaya ko bwatrana nabasaki baito bamangana mayatu akwariganire asenchera ere eyobwikirano ngo konyorera nabakondera gotonyora sensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital hasensemo ya YouTube tonyoro wetera Ndizi TV News na bogo twitwetera @Ndizi TV News boigo ase website yaito nigora tonyoro wetera www.ndizitv.or.ke eryo togendreo kumanya na boigo gugusanga na ya mankiritariane Everlyne Osero kabana nchwe komo eryo Mwancho muligere libonongo kwa ariganto chaka Amayia Ensa masenchira yobwekiranu korwase county ya Kisii munenchira Eyemo yokoro kyo bwanchani na boigo bwa mateboro buya achinga kiechiga cyomuyega bwesuguku mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati kubwatrana no murugyo na boiga barayibande ritkoria rero nigo basanga senchira yabene na abana batabwati obumenyo gose street children omuroberio gosomuyega okorekana asegeti ekigosori kya Gusii stadium okwana chinga kiechyo harati nigari irayo gochya kwenekia una abana abo babere bakonyorwa nabo igokorendwa asenchira yabene muri keito Josephat Amisi nekira nasa yo nagotwariganira roboti rwa asenchira yobwikiranu nase egati kya Gusii stadium Chingaki omugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati anyara kobaga gucengera litukolie siguku amone chiamate chirichigwetanana obugategati bwa mucyo bosongo boigo chitabwati obumenyo ase anyara kobaga kobaenekeria inga serikali ya ine chikoenekya buna banyara kobaga bakonyora obulendi boisaine nikiwa mbunge wa Dagoretti nilitumana mbuzi na unga mkapika kule kwa alafu mkatumiwa askari wa county wakawapiga. Nasema sasa mtapigwa tena. Omugavana Simbarati nigatabira serikali yae nigo yabekire emerobelio lyokwenekya buna yanyale kobage okonya chi amatechyo gati yabo kobeka chi milioni 20 ejira chikoba chikweneke nga obomenye bwanyale kobo kwagachwa eligokonya chi amatechyo. Kuna wale watu wanataka warudi nyumbani. Kuna wale ambao wanataka wapate ujuzi. Ni ujuzi wa kujenga nyumba, wa kutengeneza meza, kutengeneza sufuria. Kwa hivyo serikali yangu na nataka niweke kusema kwamba nimeweka milioni 20 kando ya kutengeneza rehab center ambapo watu watapewa chakula, watawezeshwa kwa sababu ukiwa street family utazeeka siku moja. Ukizeeka unakwenda wako kwa sababu huwezi hata uomba. Igoro yo gucengera litukolie suguku amona bamenye be county ya Kisii omugavana Simbarati nigatabire etimu ya yanyale tokobe kwenekya inga ya itananire imeye county ya Kisii na kwena na obokonyi gozichinga chiria konyora chitaranyora kende baranyara ko bagucengera lituko buna lya lero lye suguku. Timu yangu imezunguka katika ward ya 45 na imenipa ama imepeana kama mliona juzi imezunguka. Wale walikuwa na bahatika kwa njia moja nyingine walikuwa wanapata unga, wanapata sukari. Niposa pia wao washerekee katika sikukuu. Kwa hivyo grupu yangu ilizunguka katika kaunti mzima. Na nashukuru ile timu ambayo ilinisaidia.
igoro yeubi egiye gotoka ensemo ya Nyamira ime kaunti ya Kisii. Umugavana Simbarati nigatabira serikali yae yanyarekobe koenekia inga yatindikire egoteyo nandere chikoenekia inga yanyarekobe gosimekemete irachikoba gokonya abantu nekeiriri anene chinga kibaro sire ekirabare obukatikati bw'omucyo bosongo. Tumeamua kutoa ule uchafu pale na kuzika kawaida katika kisheria. Uchafu ile uwezi tolewa moja kwa moja. Umekuwa compacted, uwekwe mchanga. Na baada ya kuwekwa mchanga tutapanda miti, sio maua ya kuliwa. Niliona wengine wakisema utakuwa na sumu. Hakuna sumu. Wakati ilikuwa iko open, kulikuwa na hatari kubwa. Nataka niseme kwamba tutapanda miti ambayo ni mikubwa. Ukiwa umerandaranda na umechoka, unaenda unalala chini kabla ya sisi kutoa wewe kama. Kuripotera gataseni Ndizi TV kurwa egatikia Gusii Stadium ikigotoka ime kaunti ya Kisii literana Josephat Hamisi. Miamono morikeito Josephat Hamisi asorboti ururu ikranu korwase kaunti ya Kisii ekerobono omugavana Paul Simbarati arure kiorokererie kiya gyokworokia obwamateburu byana boigo obwanchani gomono buna nerebu ya umwancho murigereri ekerobono togosanga n'abaminto bno enchire mu yokuborokia obwanchani natari chinga kiche mimeyega yoka gose nabo togosanga nabarabunga kichinde chionsi egekogera nigo baganetie obokonyi baito togotikana nayo nigo omurai wense Dr. William Samoei Ruto omurugio ya Recho Ruto amo nabaraibanda barabwatani bobomo bwa Kenya kwanza litikulia rero baikirana asensemo ya Sports Club ime mu Eldoret nenjire yemo yoko gose asomusangirikano bwa masabo yesuguku okwana chinga kiecho Ruto nigo akwanera mangana au gati yabo okoenekia bunanigo agochia kubwatera gose kubwatania ba Kenya eryo koreta magendro nabo igo gokinya uchumi namono nabakago kwanera igoro ya mangana ya magori y'ebinto askeri ateba bunanigo bagocha kurigereria kwenekia buna ligori y'ebinto lyabere likoirana insekegima chinga kiecho Ruto boigona bagago kwanera abamereria babo askeri abaganye gwikirania emeremo yabo bunebwenderete bunenchire yemo yokoreta omurembe nabo igo kubwatania bakenya bonsi ya kwamba nitajenga katika hiyo msingi ambayo mliweka kama Wakenya kwamba Kenya itaungana na jamii zote za Kenya zitaungana na tutafanya maendeleo yetu bila ya kujali sehemu, nani alipiga kura wapi, nani ni wa jamii gani. Sote tutaunganika na tutafanya hivyo kwa njia ya amani. Pesa ya Kenya tulikuwa tunakusanya ushuru, tunalipa 65% kwa madeni. Tulikuwa tumejenga uchumi wa madeni. Na ndio nimesema hiyo msingi wa madeni lazima tuibadilishe. Badala ya kuwa na msingi wa uchumi wa madeni, tuwe na msingi wa uchumi wetu ambao umesimamia ushuru ambayo sisi tunakusanya kama Wakenya. We are going to have a new and different approach to making sure that we have enough food in Kenya and we bring down the cost of living by bringing down the cost of food. Sote tuungane kama Wakenya, tupange mambo yetu ya maendeleo pamoja. Mimi na hawa tuliochaguliwa na wao tunangangana na hii ya serikali. Mimi nafurahi pia wale ndugu zetu wa upinzani wanangangana pia na ile ya upinzani. Tuko na upinzani ambaye inafanya kazi ya wananchi. Kujaribu pia kusema ile maneno haijafanyika, kujaribu kusema ile maneno wangetarajia. Na mimi nataka niwahakikishie hawa ndugu zetu wa upinzani, tuko tayari kabisa, mfanye yenu, sisi tufanye yetu, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Nekerobono abantu bagenderete kurwenseme Eyemo gochiase nde bunenchire moyo gochengera omuyega bwesuguku ni gomonogeri bwebungenene Moses Wetangula aboririe abantere babonsi koba maiso nanne kubwatia machiko ye para bunenchire moyo gokeania usiyo gotanga emibasekano ekero yarokanire buna emibasukane menge nige kwenikiwa chinga kichiga chemeyega okwana imeye county ya Bungoma Wetangula boigo nigo agania chigari chiriko imokemesigo gosechi trailer echo
chikorwa imense ya Kenya guchase nsemo ya Malaba guse Uganda kwene kiabuna guse serikali kwene kiabuna chigari echo charoseriwe epara ekekogera nigo chikoretwo gwichurana kwa magari wechigari igentokero kende gekoirera emibasukano kwene kiwa. We have a cholera outbreak. We have 2 cases which we are managing at the facility. The source is from Nairobi. It's a mother and a daughter. But I want to report for the records that they are in they are in a stable condition. Our officers are taking care of them. They have been isolated, and we are prepared to handle this outbreak. We have handled it before. We have what it takes to handle such outbreak. We have the reagents, the medical equipment, and a lot of health education is currently being done in our sub-county and of course all over across our county. And we just want to urge members of the public that they need to observe hygiene-related issues, basic things like hand washing after visiting washrooms. The basic thing is the hygiene and the kind of diet they eat. People need to live in a clean environment. We are also keeping a trace of the contact tracing to see that the disease will not spread. But more importantly, there's no cause for alarm. The patients are in stable conditions, and we have all the reagents and all the kits that are needed for this assignment to happen. What I can tell our people, that let us in churches, in public barazas, let us talk about cholera. Let us campaign for it, because it's still at the initial stage. But if you keep silent and quiet, this might come and affect us in long run. What I've seen, and Waziri has shown me through even the medicine that they have and equipment, they are ready to do and to control and try to do whatever possible to save the people from cholera. Unenchira Eyemo yokorinda mazingira na bagokeania emechanderie koretwa lukobatkana no guchenchia kwerire muwaziri wa mache Alswahome kobwatrana no mubunge wensemo ya Kandara nigo bachakiro murobero bosmekemete imeye county ya Murang'a okwana chinga kyecho waome nigo aborire serikali chechi county kobwatrana kwene kyabna ba kunyire ebisima sobonge eriyogokeania omuchando bwokubura kwa mache ase chinsemo au chinga kyecho waome boigoniga enekire buna ogosmekwa kwemete ngoche kwa abasaeri bagari okwenyorera emeremo ase okorinde meteyo. Tunaangazia mambo ya production ya kahawa. Tunajua production saa hii on average iko chini sana, chini ya kilo 2 per tree, but then we want to move hiyo kahawa itoke kilo 2 ielekee kilo 5 hadi 10. So our target is to reach 10 kilos per tree kwa kahawa. Na upande wa efficiency ya factory pia tunafanya modernization ili tuweze kuwanunulia ecopulpers ambazo zinatumia maji chache na pia ivunjavunji zile beans za kahawa. So then that means quality ya kahawa itaenda juu, ndio wakulima waweze kuweka pesa mfukoni. Na miradi ya kahawa ya value addition tunasaidia factories kuanza kuprocess kahawa yao ndio waanze kuuza kahawa yenye imekuwa value added. Kwa hivyo tumeanza packaging kama tumeanza na kahuhia na sasa last week tumekuwa Eyego. Serikali ye county ya Kajiado nigo yaenekirie uburoire bwa korera asaba menyi benseme yo baboriwe ko bamaiso naboigo ko bwatie bitambukiro byonse biri bwenerete bunenchire mu yo wetanga korwaso kwambukira ku buroire ubwo kurengana barayi korwase county yo nigo batere bunemero bere isaine yabirege kubekwa ase kinyagatari ne bintu bisaine kubekwa kwenekia bunango tanga bare okwambukira ku buroire ubwo bwa korera. Na tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya watu ambao wanajitolea kwa kusaidia watu wetu, kwa sababu kuna njaa mbaya sana. Ninajua serikali haiwezi kufika kila mahali, lakini ninaita wito kwa serikali kuu na pia kwa serikali ya county tukaweze kulisha watu wetu. Kuna eneo nyingi sana ambazo nimesikia ambao hakujanyesha. Hapa leo ni kama tumepata watu zaidi ya watu 800 na tumewapatia chakula wote, mahindi na maragwe na unga tumewapatia. Na pia nikitoka hapa tunaelekea Kivaa huko Kaewa, pia tukakutane na PWDs wa Kaewa, Kivaa na Kithioko, nao tuwapatie chakula. Tunaita wito kwa ajili ya wale watu ambao Mungu amebariki wakaweze kutoa mali zao
wakatoe chakula, wakatoe fedha, ili tukaweze kulisha watu wetu wasihangaike na njaa. Serikali ye kaunti ya Murang'a nigo yabwatiranire ne benki nene ya World Bank eriko cyakyo murobere obugokinya nabo igoko bokia oburemi bwekemerigie kawa ase ensemeyo murobere orabe gokoira chingi chimilioni ya 53 abarayikoro ase ensemeyo nigo baenekire buna nigo bagoche gusira ebiwanda byonsi byekemerigie kawa kweneke buneka yongo siewere aso bwororo nabo asenchire bwenerete. Tunaangazia mambo ya production ya kahawa. Tunajua production saa hii on average iko chini sana, chini ya kilo 2 per tree. But then we want to move hiyo kahawa itoke kilo 2 ielekee kilo 5 hadi 10. So our target is to reach 10 kilos per tree kwa kahawa. Na upande wa efficiency ya factory pia tunafanya modernization ili tuweze kuwanunulia ecopulpers ambazo zinatumia maji chache na pia ivunjavunji zile beans za kahawa. So then that means quality ya kahawa itaenda juu, ndio wakulima waweze kuweka pesa mfukoni. Na miradi ya kahawa ya value addition Chiamate wetani chimi sana na isato ase wodi ya Mua imeye bunke ya Machakos town ya county ya Machakos ni gobanyorire obokonyi bwendagera kurwasa abasamaria mbaya bunenchira Eyemo yogochenga umujega bwesuguku omo senator Machakos Agnes Kavindu ni gabaga kora umujego yo asaboria abasamaria baya kogendera wesokya na gokonya bali batabwati. Na tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya watu ambao wanajitolea kwa kusaidia watu wetu, kwa sababu kuna njaa mbaya sana. Ninajua serikali haiwezi kufika kila mahali, lakini ninaita wito kwa serikali kuu na pia kwa serikali ya county tukaweze kulisha watu wetu. Kuna eneo nyingi sana ambazo nimesikia ambao hakujanyesha. Hapa leo ni kama tumepata watu zaidi ya watu 800 na tumewapatia chakula wote, mahindi na maharagwe na unga tumewapatia. Na pia nikitoka hapa tunaelekea Kivaa huko Kaewa, pia tukakutane na PWDs wa Kaewa, Kivaa na Kithioko, nao tuwapatie chakula. Tunaita wito kwa ajili ya wale watu ambao Mungu amebariki wakaweze kutoa mali zao, wakatoe chakula, wakatoe fedha, ili tukaweze kulisha watu wetu wasihangaike na njaa. Omwanchi omurigereri bono gwikiraga igana ngo korera Amayia yense ya masenchira ere yo gwikira no korende kero kirarage chisa isato ayamuna yanda manke ninchi ko yaretera na inda sore asenchira ere yo gwikira no kokoganiria oburigereri boro bye kero ngo kwenyore buna nabo kwendera gotonyora sensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyora wetera Ndizi TV News nabo gotwit wetera @Ndizi TV News boigo ase website yaito nigora tonyora wetera www.ndizitv.or.ke erio togendre kumanyia mangendera kubate mirobiri onsi getoseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusire tariane Everlyne Osero oritwa gwatranere kwene kya chibicha nerio gicha wikera senchira ya bene nigakorokwa Abigail Nyanchama. Ndizi TV, obwansu bwo Gusii.